आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम वाशिंगटन न पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोमा बिरेन ngasi इम्फाल ईस्ट लमलाइदा नापी हौबा फुटबॉल ग्राउंड संगत नंबर प्रोजेक्ट हौदोखरे बीजेपी मणिपुर प्रदेश न हाइरी राज्य की बीजेपी सरकार रचना मियाम की अपाम्बसिंग थबक तोंथोकनब लेप्तन होनरी प्रधानमंत्री ने ngasi उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लुपा कोटी लिसिंग कुंट्रा मरी चाट्रेट की चौखट थौरांगी प्रोजेक्ट चाट्रेट मरफुनिथोय हौदोखरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना हैदराबाद थासी की तरा मरीदगी तरा तरेट फाउबा पांथोकदबा मालेम की स्पिरिचुअलिटी महोत्सव हौदोकनी अमसुंग यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल बु खुदक सेमदोक सादोकपगी तंगाई फदबदु न्यू दिल्ली न फोंदोक्रे मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंह हाइरी लमदमसिदा इरांग लेजरबसु चौखट थौरांगी थबक थौरम सिंगदी लेप्पा यादे राज्य की यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विभाग न सिंधुना ngasi इम्फाल ईस्ट के लमलाइदा लुपा कोटी निपान मखाई हेन संगना नापी हौबा फुटबॉल ग्राउंड सेमगतनबा प्रोजेक्ट अमा हौदोक्लादुना मुख्यमंत्री न हाई ngasi पाइखलिबा प्रोजेक्ट असी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना राज्य असिगिदमक लाउथोखिबा लुपा कोटी लिसिंग अहुम चौंगा की प्रोजेक्ट सिंग अदुगी सरुक अमनी मांगना हाई इम्फाल ईस्ट जिला की ओइबा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमा लमलाइदा सानबा प्रपोजल सुथाखरे राज्य असिदा हौजिक ओइरिबा फिबम मसिगी मतांगदा श्री बिरेन हाई हौजिक ओइरिबा फिबम सि थोकलबा याई हाइबसि चही तारारोंगी ममांगदगी इंगित फंगलबनी अमसुंग मतम अदुगी मरी लेनबा मियोइसिंगना खरदंग चेक्सिलमलबदी फिबम असि यौना सोक्सिलमदबा याबनी इरांग असिगी हौरफंगी मतांगदा फोंदोक्लदुना मुख्यमंत्रीना हाई राज्य असिदा हौजिक हौरिबा लान असि राज्य अमदि केंद्र सरकारना ngakthoknaba honari मणिपुर बु थुगाइबे यारोय हाइबा अचेतपा वाफम थमलदुना मुख्यमंत्रीना मणिपुर थुगाइनबा होनरिबसिंग मसक खंगदोकपा तंगाई फदे हाइनसु फोंदोखि लमदम असिबु कन्नबा चोंथोरक्लिबसिंग अदुगिदमक सब युंगना लेपलि हाइरदुना श्री बिरेनना हौजिक अखोय खुदिंगमकना कनाना मरुपनो अदुगा कनाना येकनबनो हाइबदु मसक खंगदोकनबा होनगदबनि हाइखि मांगना हाइ इम्फाल ईस्ट की ओइबा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमा खुमलंपाका लेरिबा मक्सी यौद्रगसु लोइना मखन सुबा अदुगुंबा कॉम्प्लेक्स अमा इम्फाल ईस्ट की ओइना सानना बहनबदा अखोय लमलाइदा सासी हाइदना मदुगी प्रपोजल कोइ थाखर अखोयसु लान लोइसन बा पामे असेंबली दुदा अयाम लोइना थोखरबन ngasiगी ओइरैबा लान से करिगिनो ngasiदगी सही मंगा तरा थेंगरमगना अखोय करि ओइरंबा यागे गाइस मसिगी खल्लुबदा तुजुंगबा पोय अखोइने अटैक तोरुबसु नते मोइने अटैक तोरपने खुदि ngakthokpuni हुजि फावदा भारत सरकार की मणिपुर सरकार की लान ngakthoi मरमदि अखोइ मणिपुर की प्रजा कंदबा यादबगे भारत की प्रजा कंदबा यादबगे तौरैबा लान से कनाना नो से अखोइ खंमिना बताय करिगी तौरैनो सु खंमिना बताय लान पामदेना अखोइ सरेंडर तौगदरा आइदि तौरोय लाइफा काइबा यारोय महौरोंदगी लेमिनरैबा अखोइ सिलनाव मयाम अखोइ पुन्न लेमिनदबसु यारोय थौरमदुदा पावर मंत्री थोंगाम बिश्वजीत वाटर रिसोर्सेस मंत्री अवांगमो न्यूमाई ट्रांसपोर्ट मंत्री खासिम वासुम राज्यसभा सदस्य महाराज लैसेम सना जाउबा एमएलए सिंह अमदी सरकार की मकोक तोंबा ऑफिशियल कया सरुक याखी बीजेपी मणिपुर प्रदेश न हाइरी राज्य की बीजेपी सरकार रसिना मियाम के अपाम्ब सिंह थबक तोंथोकनबा लेप्तना होनरी इम्फाल की निटाइपा चुथेक्ता लेबा दोल के ऑफिस तंगसी पाउमी सिंह वांगांगबदा दोल की मचिन चटपा मिशक एलांगबम जॉनसन न हाई हंदक फमखिबा राज्य विधानसभा की मिफमदा एनआरसी अमसुंग लमगी ममिंग नियम लान ओनबा मदि थोंजिनबा थिंगनबगी वारेप यावना राज्य सिदा थेंगनरिबा तोंगान तोंगानबा हिरम कया की मतंगदा मियाम गे अपाम्बा मतुंगिना वारेप कया लौखि मांगना हाई बीजेपी न पानबा तेलबा सही तरा रोमसिदा लंबी थोंग हानदगी हेना निंगथिना सेमजिले साउखत थौरांग अमसुंग हक्सेल यावना हिरम कयादा सिंग अमसुंग तंपाकी खेनबा लेतना साउखत थौरांगी थबक थौरम कया पाइखतली हिरम कयादा मियांगी याइफनबा थबक तौरिबा सरकार सिबु लान उहन्नबा मदि मिखल की खुदोंचाबा लौबगी मवंगदा कांग्रेसना सरकार सिबु हुंदुना ngang मदि लान उहन्नबा वाफम कया फोंदोकपा सि लाइबक थीबनी हाइनसु महांगना मखा ताखि ngasi phawbada congressna nrc su amasung tonganba राज्य की मतंगदा मतिंग थोकना वाफम अमता फोंदोकपा लेखिद्री हाइना मराल सिरदुना श्री जॉनसन हाई मियाम के अपाम्बा मतुंगिना मियाम गा पुन्ना चटमिनरिबा सरकार सिना पाइखलिबा थबक थौरम सिंह असि पुन्ना मपुंग फाना येंबगी महुता मचेत खरतमक येंगलगा सरकार सिबु लान उहन्नबा वाफम कया फोंदोकपसि अचुंबा थौंग नते मांगना हाई
Sahi Tarit Sidesida, Chingamasung Tam Ani Kaidana, Chap Manaba, Midiang Amaki Makada, equal distribution of resource, Fachana maintain Taurakanda, Ching Tam Anida Thadariba, divestment of funds, Sigi, ideas Laiba, Laitebra Hibasu Kangdaba, Chumlegi false narrative Amada, Fajana Tauriba, government Asida, Lanamiam the Uhunaba, Valley Kakada, Tampakada concentrate Tawi Haiba, Akoi Matam Chupa the Tong Hangana, Lairaba Chingi Awana, Laiba Mayamasi, Akoi mainstream the Pora Akanda Makuchi highlight Torakanda Yarimakai, soft on the Honoriba, Dugumba, Gomen Sigi, Toanba Kandaba, Chingi policy, Migi Makada, Chatariba, Sigumba, Gomen Amada Yam irresponsible with a statement, Tokiba do Yam Labor Tivani, Mian the Pamiba, Ying Ming to the Kontang to the BJP government, Yarimakai, Apun Panachapang Naba Honoraga, Liveni, Sigumba Tanjasi the day, Apun Migi, Wanganga the Buni, Nebaki, Afogi Wanganga the Buni, do not regati, Akoi Machet Makai Rasni, Digi Wafum City, Hausuki context the Matangatum, Yam Chade, and no smile from Tamsik. Imphal da laiba BJP Manipur Pradesh ki office tangasi suggestion box sama thamkre Mukhyamantri Nongthombam Birenna social media da thagatpa warol amada hai miyam na makoi gi wakhalon phongdoktuna laingak sachanda saruk yabagi chang hengat handuna sarkar amadi makoi gi marakta lainariba mari hena phagal hanabagi pandamda thaurang asi paikhatpani Thaubal jila da laiba tongan ba maira paibi lup singna salai ga da ba madi lem na layeng bagi khudong chaba phangan ga da ba lamjing De-Addiction Rehab Center haina mingthon ba Rehabilitation Center amangasi Khangabok Part 3 Lamdai bungda hangdokre Thoramdu da wangang bada kunai kanba apunba maira paibi lupki President Waikhom Maipak na hai De-Addiction Center sida lem na layengani Center asi Maipak na salai na bahona bada miyam na mateng pangbi na basu mahang na apil tauri Tabi ba pawasi Akashvani Imphal dagini प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ दा लुपा कोटी लिसिंग कुंट्रा मरी साट्रेट की चाखत थरांगी प्रोजेक्ट साट्रेट मरफुनिथोय खरगिना जता हुनख्रे दुग खरगिना संगाख्रे उत्तर प्रदेश की नुमिनिनी की खोंगचत की ngasi nini chanba numita प्रधानमंत्री ना मियाम की थौरम अमदसु सरुक याखी थौरम दुदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमसुंग अतै मंत्री के आसु सरुक याखी ngakshel मंत्री राजनाथ सिंह छु लखनऊ एयरपोर्ट ता थौरम दुदा सरुक याखी Thoram to the Wangang bada Pradhan Mantri na hai Maki Sarkar na apikpa sohor sing sengwat na bahona bada akan bamit yang changli. Azamgam airport ase record oina thata taruki manungda sengwat khibani Sri Modi na hai chawkhat thorangi project sing paikal ibasi mamangi Sarkar sing na tawbugum Mikhal gi yangdu na tawbanate mang na lauthok liba khudingmak bhot khom na banate. Pradhan Mantri Narendra Modi na Chhattisgarh Sarkar gi Mahatari Bandhan Yojana MVY video conferencing ki khutangda ngasi haudokre scheme asina raija dugi chahi kunmathoi gi mathakta laiba nupi singda sarkar na tha khuding ki tengbang waina lupa lising amamam phangangani scheme asina lukhrabi mapuroibak ga khaina raba nupi amasung mapuroibena mirai birabi nupi lakh humbudra rom da kana ba phangangani scheme asigi ahanba installment oina lupa koti chatuk yankhai manga pigani senpham singadu yanthokpagi thoram Chhattisgarh gi tongan ba mapham chamani phutarukta pangthokani scheme asigi khudong chaba phanglaba nupi singa Pradhan Mantri ga video conferencing gi khutang dasu wari sanaki Pradhan Mantri na hayang Madhya Pradesh ki Gwalior amasung Jabalpur gi yauna laipak asigi airport tara manga gi anauba terminal building sing kharana sangagani aduga kharana jatra hungani Chawkhatpa Bharat ama ohenabagi wakallon thabak to onthok poina Sri Modi na lupa koti listing mapal chanipan taramathoi romchangadaba airport project singadu paikhatpani Siksha madi kunai gi chawkhatnabagi lamda mapungoiba thodang lawriba loop Liangmai Naga Katimai Ruangdi Manipur na Sinduna National Education Policy 2020 da yumpham oiba seminar amanga Tha sigin ipan amasung mapanda Tamenglong jila gi khundong khunkhaiba khulda pangthokre thoram du da khangai kyana anauba siksha gi thoksilasi matangda wangangki thoram du da tongan ba khulgi mioi lising amarom na saruk yakhi Lok Sabha Mikhal gi matam nakchilak pagaloina na ukrul jila da nauna voter lista ming sanduna bhot thada gadori besingna makoi gi bhot thada nabagi damak langtang na ngainari Jila asida naungna voter list ming chalaba nupi macha amana mahaki langtak na badu asumna phongdokli My name is Geetchandra from Gusomdang Ukrul under 44 Ukrul Assembly constituency. I'm 18 years old now and this year I'm going to be the first time voter. I'm very excited. I'm looking forward to exercise my franchise.
भारत सरकार की इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की मखादा लेरिबा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन फील्ड ऑफिस चांदेल नचिंदुना सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप की मतंगदा नोंगमगी ओइबा इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम अमा ngasi चांदेल जिला की पुरुम पंथाखुल की कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरमदुदा LNNK चांदेल डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी पोल थेमसन ना रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांखी थौरमदुदा वांगांखिबसिंगना गणतंत्र चटप लैबाक असिदा अखोइना अखोइगी हक मपुंग फाना सिजनबगा लोइनना भोट सुंगसोइ सोइदना थादगदबनी हाइना फोंदोकनाखि थौरमदुदा क्विज कंपटीशन अमचु पांगथोकपगा लोइनना मकोक मथंग तारबसिंगदा सर्टिफिकेट अमदी मना मथुम यंथोखि तुंगदा रैली अमचु चटखि ngasi ayu kakching police ki kangbu amana palelda akhanaba drive ama chathaduna Imphal more lambi gi Bijoypur village da asat awoksing check tawbada gari amadagi yu liter chani palom phakale hairi pharaba yu amadi miyoy adu police custody da thamkhre Tamenglong jila ki ADC office manak nak na laiba Tamenglong ward number 6 da tata truck ama accident thokle aikoi gi Tamenglong paumi ringbang kamai na hai gari adu steering fail oibadagi lambi gi nakanda laiba miyoy amagi yumda thengjinduna accident adu thokibani gari adu thawkiba driver district hospital Tamenglong da laikanari gari asi election duty da laiba BSF personnel singi chana thaknaba polam sing puduna lakpani hairi Manipuri lolbu Assam gi Kasar Karimganj Hailakandi amasung Hojai jila gi associate language oiragani haina Assam ki मंत्री मंडल न लौखिब वारेपु हराउन ओकपग लोइना असम सरकार बु थागत फोंगदोकपगे थौरम अमा मणिपुरी यूथ फ्रंट ऑफ असम न सिंदुना सिलचर गी डॉक्टर BR अंबेडकर हॉल द पांगथोखरे मणिपुरी लोलबु असम के एसोसिएट लैंग्वेज ओहेना बहनबदा मरुइबा थौदांग लौखिब मियोय सिंगबुसु फ्रंट अदुना इकाई खुमनबा उतखि अहानबा अथोकपम गंधर एलाइज जर्मन मेमोरियल ओपन स्टेट लेवल पोलो टूर्नामेंट ngasidagi haingangda leba widow margin polo complex ta hokre singkhai hunba polo club kongpal na sinba tournament asida punna team 19 na saruk yari tournament asigi ngasi ahobu numita nongpok apunba kangjei lup amadi singkhai hunba polo club kongpal na lamba tongnuki maduda singkhai hunba polo club na panjil mapal marida thoiki akashbani Imphal dagi pau tabiri राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना हैदराबाद की कन्हा शांति वनमदा थासिगी तरा तरेत तगी तरा थासिगी तरा मरीदगी तरा तरेत फौबा पांगथोकदबा मालेमगी स्पिरिचुअलिटी महोत्सव हौदोकनी उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर नसु मालेमगी ख्वाइदगी चावरबा धर्मगी ओइबा सभा आसिगी लोइसिनबदा सरुक यागनी यूनाइटेड नेशंस की Security Council bu khudak semdok sadokpagi tangai phadabadu New Delhi na phongdokre social media da thagatpa walolda mapal thoram mantraloy na hai Iceland gi Bidesh Mantri B Benedicts ki Bharat khongchat asina laibak anigi lalol itik amadi lam kaya da sel thadabagi mari hena phagat halagani Iceland si Bharat na United Nations ki Security Council da lengdaba sadasya ama oihanna bagi wafambu saugatpa ahanba Nordic laibakni Bharat na European Free Trade Association IPTAga New Delhi da lalolitika amasung sel thumgi lamda tengba mapang oiminanaba yana warol ama ngasi sahi taunakre yana warol adu kendra gi commerce amasung industries mantri Piyush Goyal gi mamangda sahi taunakhibani aroibada maroiba pau amukhana मुख्यमंत्री नोक्थोंबिन बिरेन ngasi Imphal East ki lamlaida napi hoba football ground sangpat naba project hodokre BJP Manipur Pradesh na hairi raijagi BJP sarkar rasina miyam gi apamba sang thabakta onthok na balepta na honari Pradhan Mantri ngasi Uttar Pradesh ki Azamgarh da lupa koti lisung kuntra mari satret ki chawkhat thorangi project sing hodokre Rashtrapati Draupadi Murmu na Hyderabad ta thasi tara mari degi tara te phawba pangthokadaba malemgi spirituality mahotsav hodokani amasung United Nations ki Security Council bu khudakta semdok sadokpagi tangai phadabadu New Delhi na phongdokre pauloi jare